The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala o problema. O sa kanilang gihula, tune in na sa Marino News FM 106.7 Sisid na. Ay! Ano mo ba? Nakurat! Happy man! Oh, correct! Happy! Oh, medyo di kayo hatay ulan kay kadlaw, no? Kusog tayong ulan! Happy Thursday sa tanan! Mayong buntag! Maupay na aga! Madyong buntag! Buenos dias! Paquito Diaz, Gloria Diaz, 40 Diaz, ano daw sa tanan? Assalamualaikum kanyukatan. Wow, good morning, syempre. God bless and mabuhay Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Wow. Ano wala mo dunggo na tingin na buhay? Wow! Oh, Wakanda. Oh, di ba? Waka, hihi. Ano daw? Yes. May butang itong mga soke. Diya. Oh. Good morning once again. Oh, nakapamahaw na Jud. Ilabi na sa itong mga teaching and non-teaching personnel of GSMST. O siyempre sa itong mga pinilanggang estudyante. Oh, happy lang. Oh, ingat lang, Jod, always. Siyempre, ito mga karinderya, mga tricycle drivers, jeepney drivers, colleague, habal. Happy morning! Kanang atong manina mga prutas diya sa sidewalk, atong mga Metro 8, mga janitor, o diba, atong mga buggers. Wow, atong mga sales ladies. Wow. No. Happy lang, Jod, ko rin ko. Ingat na. Enjoy lang. Kung unsa may naa na to karon, happy, makontento na jud ta, o di ba? Kay maunay nagpahimo na tong malipayon sa tong kinabuhi siyempre. Siyempre, good morning, mayong buntag. O, mayong buntag diri. O, Sir Roderick, sayo kayo, di ba? O, Mr. Roderick, good morning, sir. Ang atong Vice President for Foreign Affairs, di ba, sayo jud kayo, pero susuwa pa yung mga tao dito sa gym. Hello, good morning, di ba sa X1G po na good morning, happy morning. Og siyempre, good morning, ingat lang atong Vice President for Academic Affairs, Dr. Lucille Loriag, Sir George Loriag, good morning, happy morning. Ang mga Loriaga family, happy morning ka na atong kanari at ingat lang, oh, correct. Og siyempre, good morning, may muntag, o medyo na ingat ang ka-live ka, o. Ito lang sa Sibugay. Hello, atong head sa Student Admission and Scholarship Office. Wow, good morning. Mr. Regal si Toy. Happy morning yung si Robani Cago. Si Abs at Jula. Good morning na natong kanan. Ingat lang. Si Miss Maripi Vilafranca atong Director sa Public Information and Communication Office. Wow, good morning, Ma'am Peng. Og siyempre, yung assistant si Mr. Wilson. Good morning. Good morning, Ma'am Pilis Agosa. Good morning, Manulo Altar. Good morning, Captain Marnit Apit. Good morning. Ang atong rin sa Maritime Education, Dr. Pesalim Chong. Happy morning, my friend, my idol. Ang siyempre, Adventure Martins Girls, Captain Manolo Lorente. Good morning. Og syempre, good morning sa among station manager, Dr. Reynolds Tida. Hi, my idol. Very... Nangita siya sa stapler. Antay ka, tol. Nala ko diri. Licky on air. Og siyempre, my idol, Mr. Regan, ito akong idol. Og si Ma'am Ellen Capasio, akong very much idol.
O ang iya mga OJT nga mga dimik diri ni Sir Dahay. Idol tamong tanan. Oh. Nangamatay naman akong idol. Yan ang totoo! Joke lang, ano daw? Sab Suhara. Ay, o diba? Manda-manda! O, ana-ana lang dyan dito kayo, no? Kaya na dyan, ay dyan mong tamad-tamad na, kaya na dyan yung mga adlaw nga. Siyempre, gikapoy dyan ta. O, di ba? O, may mga araw talagang tinatamad tayo. O, di ba? Wow! O, may mga araw talagang tinatamad tayo. Di ba? At yun ay araw-araw. Sorry ko sa SM gapon. Naginang ko sa akong barkada. Uy, hilumon like kayo Sir Lando karon. Di ba? Ang alang mag-rap ko sa atubangan mag-rap ko sa atubangan nimo. Mag-rap na yung kukuan sabsa. Sa mana? Ay sa KCCDI. Klaro ka. Wala, sorry ko. Sa SM, sa Magay ba? Kaya malit ko. Hindi mo na sa kinabuhi. Tama ita ko sa problema ko. Onya. Unsa man SM, di mo mukuan dire. Mag-deal na yun ta. Ay, kailangan nag-live ko sa akong FB account, no? Lando Bisaya. Happy morning. Og siyempre siya kini i-replay ni sa among among page ang 106 Pwede Marino News FM. Check connected by ang YouTube channel ang Marino News FM. Siyempre ang Zeno Radio. Magkuhan mo sa app. So, wow, nindot sa kayo kusog. Walay putol-putol. Marino News FM. Wow, pagkalindot. Nga para mag-greet ninyo ang yung mga minahal sa kinabuhi. Ito yung mga ex. O, diba? What? Ay, magalang ko maapto yung magilaw ko pagkaniyot yun. Among text line ang 0975-0723036. Wow. Madeni sila mga graduating students, di ba? Sir Lando, ingo man sila, ayaw ko muna ilabas yung talino ko, Sir Lando, ngayon. Mau din mga teachers ka mga practice teaching siya kini mga di ba igawas yung pagkatalino kay iyang igawas inig board exam na para matap 1 we istoryahe Uy, sana all, di ba? Hello, good morning. That's Sambon, happy morning. Happy morning, that's Exotic Food Job. Wow, at Edwin Pifanco and Uncle Edwin Pifanco. Happy morning ka natong tanan, di ba? Siyempre, good morning. Wow. Sir Mario and JM and Gina Dela kapi mo sa library sa subdivision sa Sambud. Happy morning ka natong tanan. Ma-enjoy mo daw, di ba? Ako ma-enjoy ganin ko magtataw sa TikTok, kalang mga sayings, di ba? Labi na sa mga singular, mga plural, no? Dagang ka na, nindot kayo. Dahil ko nakaton ba, wala. Ato sa mga kagahapon ba, nindot so kayo, no? Sama sa, may singular, cactus. May plural sa cactus. Wow, bright kayo lang. Bright ka ng dimik nga, kalang babae ni mo. Wow, cactus. Cacti daw. Ano sa, di ba? Sigurado ba kayo? Fungus. Fungi. Wow, bright kayo tayo. Ang mga laki. Meron ka 10,000! Dahil mga laki, wajod, ginoon ko. Mabuhaan ko bayot. Madyan yung mga babae, ginoon ko. Di ba? Di ba? Cactus, cacti, fungus, fungi, di ba? Alumnos. Tanawa, bright yun ang babae na dahil. Wow! What? Congratulations! Congratulations! Di ba? Ginukupo, di ba? Ginamos? Ginamos? Tanawag ginamay. Bright! 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 Lagos?
Lagos? Feeling Out of your mind, get crazy like You see. Di na kayo, Tagatol. Di ba? O, di ba? Cactus, cacti, fungus, fungi, di ba? Alumnos, alumni, ginamos, ginamay, lagos, kamu na balik ko, dili ko, kamu na. feeling Oh, nakanang niwang, gamay kag lagos. ay feeling si Edmar, kay dakog lagos. ay feeling Hello, good morning, Jerry Garcia. Wow, oh. Happy morning. Happy morning. Natanawa, the bright sa kayo mabo. Hello, good morning, Mami Arjen Pardo sa Skybox Coffee. Good morning. O, diyan sa Batchoy, di ba? Diyan sa Upper Julian, happy morning. O, ingat lang joke ko rin. BGGMP sa Batchoy, Skybox Coffee sa Upper Julian. Salamat ka, Mami Arjen, sa imong matcha. O, siyempre, salamat Julia sa Prince Lechon Fast Food. Hello, good morning. Diyan sa Prince Lechon, Ma'am Dines. White, Sir Rodelo Cosalem, si Prince, si Kenneth, si Prince, happy morning. Diyan sa Fast Food, sa Estrada, wow, good morning. Good morning, may buntag, Ate Faith, si Eileen, si Henry, si Marvin, o siyempre, si Master Chopper Ronel, o ang tibuok, Prince Lechon family. Wow, happy morning. Happy morning ka na itong tanan. O siyempre, wow! Oh, last kay ko, no? Kay gila, wow! Naka-Power Max. Wow, di ba? Hanapag ka na medyo kayo, di ba? Idmar. Tatagal ka pa ba, Idmar? Gamit ka, Edmar. Gamit ka, Power Max Coffee, Edmar. Oh, diba? Oh, so na po yung Skin Max. Diba? Skin Max, Kojic. Oh, para Cortes artist, ha? Oh, diba? Wow! Like me. Oh. Manino sa akong kuhan, oh, diba? Oh, correct, oh. Siyempre, good morning, may buntag, masugay sa Isabela Silamitan City. Good morning. Diyan sa Mampang, mga tulog Ilombaring family. Happy morning ka na to, Auntie Mercy Lombaring. Happy morning. O, diyan sa Balono, Isabela City. O, diyan ba sa Pispugulayan, wala may sarap to kayo, no, ka nag-ulan-ulan doon. Kuya Ruel Mulihon, Ron Cruz, Limboy at nating paisal. Oh, correct. O, diba? Ordinary Tarusa, mga Tarusa family. Happy morning ka natong tanan. Wow, pagkanindot. Oh, unsa day na-miss nako ang, siyempre na-miss nako, no? Oh, ang number one ko na-miss nako, kwarta, pera, di ba? Nasa tinuod man dyan na siya, di ba? Oh, kunya, siyempre na-miss nako ang 8 to 10 hours nga tulog. O di man ko 8 to 10 hours ko kay matulog ko tagalas 11 man good, di ba? Kinabuhi. Diyan mo matag sayo, aw siyempre, di ba? Alam na. Oh, correct. Siyempre, good morning, my buntag, Mother's Day, Day. Good morning, happy morning. Timan ko dyan, Tumanda, Bis Champions Day, Pijang Bukal, good morning, son, happy morning ka na ito, Tanano. Mga Garcia family, happy morning. Yeng Ventore, kanukutan, kay Soke, always na Abing Klimar. Diyan sa Coca-Cola. So dili ba dili ang Abing Klimar, inang manager na ba? Siyempre, wow, happy morning! Pisag ang kanot. Mas nindot, no? Kung ulan-ulan kada kadlawon, always naman, mag-schedule to kayo ang ulan nindot to kayo. Maayo ang half-side lang, Jod, correct ko.
Siyempre, good morning, may buntag. May buntag na sa GNC. Taylor, may kaso, good morning. Wala si Paul, may kaso, good morning. Kaya mo na bang Chico, si Magundo, John Malen, Bawa Pasyon, Baby Chino, happy morning din si Wow. Antinol pa, o Kialong, happy morning, kalatong kalan. Kanta sa ko. Di ba? Hindi ka nabuhi. Kay request election ka ron. Election may aron. May tulog ako kamanag, amigo. Gusto sila nga mo kandidato. Kuyaw sila og mga plano. Kay mangawat sila sa gobyerno. Sa umaabot nga eleksyon, ila kuno nga siguradon ang mga tawa tuukon sa plataporma nga talagsaon. Sa politika mo intrata, ako mayon og bisika, o konsehal usab siya. Intra konsehal, ako ang inyong ilukluk pagkakonsihal sa lungsod. Aron nako tanang problema, aron ang lungsod pirping linawa. Tagaag posisyon ang libakira og himantayon, mga chismosa dagko og sweldo, kay kuyaw na nga trabaho. Sa politika mo intata, ako mayor og bisika, o konsehal usab siya. Intra, bisi mayor, ako'y inyong madagun. Bisi mayor sa atong lungsod, tanang tambay di nako pasagdan. Mga palahubog akong panggaon, kada adlaw ko sila paimnon. Gikas buntag hangtod sa hapon, libre nata ng ilimnon. May kapinbag lapida og lungon. Sa politika mo itrata, kung mayon o bisika, o konsehal usab siya. Inta mayon, usab mayor sa lungsod, pangon o kasaligan, kugihan o sayon, doolon mo serbisyo gayot sa katauhan. Kung ako ang inyong butuhan, tanang pobre makwartahan, ang tanang budget sa gobyerno, pahinon sa mga tao. Wow! Sa politika mo itrata, ako mayor o bisika, o konsehal usab siya. Sa politika mo itrata, ako mayor o bisika, o konsehal usab siya. Onya, mabutar mo? Siyempre, sa mayor lang. Kutyawan. Ay, wow. Abi lang ko ko. Hello, good morning. Was okay diya sa Ilom sa pagkunan nga diya sa Menyusa, yung mga boys, di happy morning. Datong okay na sa Camino Nuevo. Wow, diya sa may tumaga, lapit sa may Forest Lake. Ulitin ang kado Happy lang! morning ka itong tanan. Ato ba dyan sa Kabatangan, happy morning. Vicky Dayson, happy morning ka na itong tanan. Ingat-ingat lang. O sa mga way batasan na kong friends sa Facebook, happy morning. Joke lang ka na dyan. Hello, Uncle Winwin sa Bagsakan, happy morning. O siyempre, good morning. May buntag. Nasa Hamja, Iteri, good morning. O sa stall number 13 sa South Market, no? Diya sa stall number 13, mga Enriquez family. Wow. Nanay si Ding, yan, Isabel Perpranca, mga anak ni Mampeng, good morning. O diya sa may Navy, sa detachment, happy morning. Ni Sir, ni Sir Bontag, happy morning. Di ba, correct. Siyempre, good morning. Captain Goetz, sa may Malaguta, happy morning. Diyan sa Camp Abindan, wow, good morning ka na itong tanan ng siyempre, good morning sa itong mapinlanggag buutan nga driver, wow. Diyan sa Motor Paul, Jory Balome, Sebastian, wow, si Dondon, si Jula, Real Viar, happy morning. Siyempre, si Marvin, si Bench, happy morning. Wow, sa Elpel Nueva, Ma'am Norma Belwa, good morning, happy morning ka na itong tanan lang, wow. Ma'am Lina Leon, Ma'am Umajor, happy morning ka na ito, Ma'am Tirisitoy. Mamitel ni si Toy, o si Andrew Shashim, diya mga si Toy's family, Arnel,
Happy morning in your family. Wow, best preparation of your heart. Sa Nakon Village Home. Happy morning, di ba, O, syempre, Atibit Pyra and family sa Ayala. Wow, di ba? Kanindot. Sahara juga kayo, ha? O, ingon si Del Aliota. Shout out diri sa Surabay. O, tuwa sila sa Surabay, di ba? Ang atong mga sa student mission, na sila ay kuhan dito. Career guidance. Wow, bongga, good luck. Uy, sana all. Di ba? So, nakoy tip ninyo this morning po, nakoy tip ninyo. Nakoy tip ninyo, ha, nga kapag inano ka, ha? Kapag inano ka, dapat anuhin mo din. Para kahit papaano, naano mo na siya at hindi ka na anuhin pagkuhan. Di ba, na ginabama tip ka ron. Kutsawan na biyabi lang doon. Mami, Dana po, Delvin Apa, good morning. Hoy, Sepe, Linlin Rosales sa Gloria, si Mother Gloria, good morning. Kuya Trio sa Gross Canteen. Si Linlin Rosales o si Lizelle, happy morning ka natong talingat na lang. Siyempre, good morning, mayong buntag. Diyan sa Sugo Southern Lady, good morning. Ako mga igsoon, ako mga silingan, diyan, happy morning. Kunin Doblado, Nimpa Doblado Son, Junior sa happy morning, PJ. Si Kenneth, si Abby Julian, JJ, happy morning, Judge Salakaday, Janice, diba, wow, happy morning, Bien Padisio, si Rodela, Lizelle Sancho, happy morning, diba, kay naminaw sila dito, wow, siyempre, naka-Zeno Radio, wow, Kuya Juan, diba, nasa, mauna ay pinaka-nindot chud ke ayo, diba, siyempre, kay Chusy Caron, wow, it's Thursday, you are thirsty, di ba? Happy lang, Jod. Ko, siyempre, nadyo giandam si Uncle Ruben sa iyang Sub-Saharan. Wow, pagkanito kayo, di ba? Pero mas ninot pa itong Notibayas, sa bangga ng yapon. Ko, I love it. Wala sa kalabi, giandaman dyan mo ni Uncle Ruben, siyempre, siya. Good morning! Sa nagbitay nga, radyo. Diba, sa Infinity Salon and Barber Shop. Huwag ay kusog na minaw diya. Diba? Spread the good news. Diba? Angel Milano. Happy morning. Diba, John. Diba, Jinjin, si Jimar, Teddy. Wow, si Uncle Modi, Uncle Richie. Siyempre, diba, si Dreamboy. Happy morning. Wow, pagkanito kayo, no? So, yandaman dyan mo ni Uncle Ruben. Diba? So, text lang, ha. Ibalik ko na ko among text line ang 0975-0723036. Wapag kanindo to kaayo. Siyempre, si Pubi Kate sa Lapu-Lapu. Happy morning. Kay, slow connection magulang ko basta ang mga messages pa din na magkuhan kayo, di magkuhan kayo, hinay kayo. Pero okay lang. Always na. Ganun. Siyempre, ganda man mo. Wow mo, aniyan na. Di ba? Syagit na ako mga anak. Syempre ko Diyos ay siyang tantan kay ilamba, ibunat, ilabyo, ibutyag na Diyos niyang kuluben. Ang mga musikang haom Diyos sa inyong dugan. Nga ganahan Diyos mo. Hala, syagit no! Regine! Marino News FM. Sisina. Wow! Dawapag kalami kayo. Mana yun nga. Lingin ang kuan, ha? Lingin ang kalibutan. Bilog po ang mundo. Diba? Sa kahit mo talikod pa ka, ang problema, Ginoo ko, mabalik yapon na imo. Muna sa problema, imo lang ato bangon. Imo lang ato bangon. Ay, unsa man ni? Ay, sa maning nagkuan, samog. Maning yun nga, saan mo pagtubo, paano ka mag-grow? Paano ka mag-grow? Kung ayaw mong magpadilig, di ba? Correct kaya, happy lang, di ba? Nagkinabuhi. Kuya Juan, no, di ba?
Hog, siyempre nata sa atong kapalaran karong adlaw. O, di ba, atong kapalaran, region awawo. O, di sa kinabi, o, kaya nawag na ako, ni kisani siya, o, di ba, o. Correct, ha. On board. A few moments. Ay, ayaw sa ako na! Uy, malay mo! Teka na! Nay-booking, garapon mo na. Kaklaro ka. Ay, saba, no. Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Negosyo! Ay, bantay mo, patay na ba sa Mr. Bean? Ano si Mr. Bean? Anong alam mo sa pagkapanalo? Kuya Juan! Para sa kinabuhi, ha? Ay, ginawa ko. Palagi kang nagpa-party, palagi kang wala, palagi kang nasa club. Papa Joms ay, si Galit, kaya dyan sa club. Oh, napay banda, so ginawa ko panay ang puyat, sing overtime. O ginawa ko mabuang ko bayot. O panay ka puyat. Wala ka namang love life. O ginawa ko. Oh, sige lang kagwan, wala. Panay, panay puyat. Wala namang love life. O ginawa ko. May pag magbarangay tanod ka, nga ka, para walay problema. Kutsawan. So, ano to? Ano naman na diya sa gugma-gugma? Uy, hindi gugma-gugma. Mabuang ko bayot. Hoy, ala, sige, ano natong first set sa itong kapalaran ng adlaw, ang inyong, para may balawaan ninyo kinatong kapalaran, no? Kaya siya, gabay lang, ha? O, gabay goro. Kutsawan, di ba, yan, ha? Garap siya, Wow, gi-off ni Kuan, gi-off ni Lagos. Akong uyab. Akong uyab nga pangit. Hoy, Aris! Hoy, gara. So you're going to be really busy. Karong adlaw, Aris. Oh, busy karong adlaw. So remember that the ang magano has planned for you. So do the best thing lang. So make the most of it lang, Aris. Wala problema. Sa imong gugma karon, so take advantage lang sa imong current karon astral cloud. Kaya ang climate karon got change. Oh, got change na climate change karon to give your relationship to a boost. Kung ikaw imong partner karon, long somewhat adventure. Wow, wala problema sa imong gugma karon, Aris. Sa imong career naman karon. You may not have considered changing jobs, o di ba ikaw na Aris, no? Or even the content of your current one. O, so na yung mga bago karong karira sa mong kinabuhi karon nga provide nimo sa unrivaled opportunities. So walay mga karibal, walay mga kuan sa wow, bungga man ka. O, bali na Aris para kuyog dito sa kuan, laing lugar. Para sa imong kayo ano mo kuno Aris, no? So, give yourself lang a plan tagali mong imong kagaling gayon, no? Time of today to complete even the most basic task karon, Aris. Kay mo hustle karon. Hustle also setting and sticking to your boundaries karon. Mo na ka the best nga methods karon, ha? To avoid sa burden sa imong kinabuhi. So regular workout lang. Try lang a new form of exercise to get an extra hour activity. Para sa imong pinisa karon. Ginoo ko, swerte karong Aris, swerte karong wala ang swerte, luck is on your side. So take advantage lang sa any possibilities karon that come your way. So wala okay lang imong financial karon, ha. Wabungga man si Aris, so wala problema. Kaya di magagastador, na yung ubang Aris gastador man. Para sa taros. Hoy, karong Tauros, no, is not about making money movements karong adlaw, Tauros. So dapat imo nang ibutang sa imong house, you keep that in mind, no, di ba? So you can be a wallflower karon on occasion karon. But there was ever a time to let people hear you scream. Wow. Unsay flavor, ice cream na ito, scream man din, scream.
So na mga nindot nga enerhiya karon for teaching and sharing around you right now karon Taurus ha. Sa imong gugma karon, wow, ang karon adlaw mo mga romantic possibilities karon Taurus no are all around you. Nanim tanan. Oh, before choosing a spouse, batay-batay ka, imong examinon ang mga priorities karon to ensure nga walay problema nga mong occur ngon in the future. So you will take your relationship to the next level kung you are already in an exclusive relationship. Wabungga man ka, oh, wow. Para sa imong karirag trabaho nimo karon Taurus, you're always been a perfectionist at work karon Taurus ha. So ang imong attention doon to detail will earn you the respect and admiration of your bosses karong adlaw. So continue lang. So walay problema sa imong karera karong adlaw. Para sa imong panglawas sa karon, kinahanglan pagka you take a day off karon to recharge sa imong batteries. Patay ka. Kay something you don't nearly enough. So you need to know that you're standing on a firm ground karon. Nga mo na mag-support nimo. So take lang imong weight, yoga, some good lang stretches nga ma-relax ang imong body. So and give you sustenance you need. Para sa imong pinansa karon Taurus, so consider sa mga adjustment karon you like it in the future Taurus ha. So medyo dili maayo og sa imong di maayo imong finances karon. So nalay mga some favorable force karon at work nga nag-conspiring kanimo to make your fortunate period pa nimo. So keep on mind lang and go with your guts. Okay, no guts, no glory, no ID, no entry. Maunad sa Taurus. Gemini karon, you are sweating yourself. Labi sa mga trivial karon. Alam mo sa ato wise choice ha. Okay, ang mga demonyo karon is on details karong adlaw. So under the rigorous of the Scorpio, bantay-bantay lang jug ka. Gemini. Okay, ang mga demons karon, mga marites karon, mga unsa na kuan nimo karon, bantay-bantay ka. Kalma-kalma lang, relax lang jud. Sa imong gugma karon, kanang imong gusto karon, your desire so much from your relationship karon adlaw is mere physical attraction karon. So believe lang sa imong companion is hurting you for petty motives o kanog motives si ayo, di ba? Daot na akong paningog aning kinabuhi o bantay-bantay na juga og naapod siya yung mga pangutana kanimo kay wala na kay oras kaniya. O hinaot pa nga maayo, wala magkuhan nga problema, ang inyong connection, i-ensure lang jud nga good lang after. Wow, bungga. Sa imong karagdaman nimo karon, i-maintain nimo ang stringent quality check karon labi sa imong mga proyekto karong adlaw Gemini. Because na yung mga possible karon making inevitable mistakes karon of unintentionally or considerable ba? Magkamakon nimo nga wa nimo tuyo masayop na ka ingat-ingat ng jud. Bantay-bantay lang. Kay pala mapuvil og exceed sa imong superior standards. Kay baka magsasayugan na balik from the top, di ba? So Ginoo ko sa imong panglawas sa magaron. Ay gano'n patay-patay ka, you get rid of your undesirable behaviors karon and replace them with the fresh ideas karon na. Avoid lang sa mga cigarettes, Gemini. Patay-patay ka, so you have to eat fresh fruits lang. Instead, so use your great energy of this day to have a wellness back on course para walay problema. Para sa mong pinasali mo karon Gemini, no? Your tolerance, kana mo tolerate ka, your capacity to quickly grasp karon sa imong sitwasyon, mao na magkuan nimo nga ma-achieve nimo ang imong economic security. Wow, Ginoo ko. Asa magka security sa Golden Sun o diri sa fisheries? Para mag-increase ang imong productivity o financial. Wow, bunggaman si Gemini, di ba? Ginoo kang buang kubayot, di ba? Wait, Cancer! May 3 months na lang ka, Cancer. 3 months na lang. Patay na ka. Joke lang. Wait, Cancer, you can make significant progress kasi mong proyekto karon ha. So dapat makabalo ka, the planets di mga asal karon are rooting for you. O siyempre provide mo motivation. With the right potential, you need to roll up your sleeves and get to work. Wabungga. Sa imong gumag karon, your current experience a strong desire karon of authenticity. Cancer authenticity. Diba? In your relationship. So you are self-assured karon enough
para ma-inform nimo ang unsay imong intentions karon. O, diba? So, na yung mga exciting momentum karon to execute a romantic getaway sa imong partner. Di good luck. O, walay problema imong gugman, no? Sa imong career naman imong cancer, no? Na kay mga sense of fulfillment karong adlaw sa imong workplace. Ano ba? So, in the sense karon na yung mga reciprocity karon, trust sa imong relationship karon. O, manipultante sa kuana, trust, reciprocity, o, diba? O, siyempre, hard work, maunay pundasyon sa maayong himsog og productive nga partnership para walay problema sa imong karera karon cancer. Para sa imong panglawas mo karon, pagpantay-bantay ka sa imong physical regimen ha. Bantay-bantay na jud ka. Kay karon makakos nga lawag because of your expanded mental capacity karon o mag-improve sa imong ability to communicate karong adlaw cancer. Bantay ha. Simple lang, compliment lang someone today and you may feel, you may, ay di ba mayroon, March pa day. You may make them feel better lang para wala yung problema. Para sa mo pinasa karon, high chance of to find your financial solution karon. That are everyone's best interest karon ang cancer, ha? Kay medyo critical ang imong financial karon cancer, dili maayo. So avoid lang sa mga palitonon, mga purchases nga dili kanang lanon para walay problema sa imong pinasal. Dapat open, honest, di ba? And follow your intuition, di ba? Intuition, kanang bayron noon sa eskwelahan. Tuition naman ito, buang ko bayot. Hala, sige. Okay, mga natong first set sa itong palagang adlaw, si Aries Gemini o si Cancer. Si Aries Taurus Gemini si Cancer. Ang unang set nga mapas mo. Kaya nga no, sila ang unang nito, di ba, Kudyawan, di ba, happy lang. Siyempre, good morning, may buntag, di ba? May buntag, Sir Hector Ramiliano. Siyempre, happy birthday, Sir Hector Ramiliano. Wow. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Live what you want and want you what you live. That birthday na siya. Katong isa. I would like to greet you the happy birthday and I wish you the best of everything. Correct. Ano siya, Happy birthday sa tanan nag-birthday to all my FB friends nga nag-birthday. Happy birthday, everyone. I hope you're in good health. Diba? More blessings. Diba? Ikilala ikaw and your family. Diba? Ingat-ingat na good always. So, wala ko naman ito ng ilambay. Buna, love you. Pagpag ko nang din. Hello, good morning, Soul of Justice. Good morning. My beautiful Hana diya sa Santa Clara, Alamitan. Mga Palumpon family, si Krisa. Happy morning, Ladjo. Siyempre, si Sir Richard sa Ronda de Basilan. Happy morning, my friend. Diya sa Barangay Kalugusan. Wow. Siyempre, Syagit na. Regine. Wow, ang galing sumayaw. Marino News FM. Sisi na. Minda-manda. Ano ba? Ang sige ng dagan, kuli. Ay, mabuang ko ba yun? Kano sa pamatamuan ni, Puro lang ta, laban ni si Kinabuhi. Di ba? Kano sa katama champion, ani. Ay, di ba, Napadili ka sa ka. Napoy nagyaw-yaw diri, Nagyaw-yaw sa anak. Nagyaw-yaw sa nanay. Kaya ang iyadang mama, lipay kayo sa anak sayang silingan, di ba? Pero tagaan niya apo, soko. Way klaro ni nanay. Wey! Ginawa ko na ito ko nakita ganina. Atik-atik pa.
Atik-atik pa dayon o baklay, oh. Atik-atik pag baklay na exercise daw. Pag sure daw, oy, Ginoo ko. Atik-atik dayog baklay, oh. Kay exercise, o tinuman nga walking is the best nga exercise ang walking, no, di ba? Oh. Pero na ko nakitaan isawan, baklay daw exercise pag sure daw, oy. Baklay lang jud ka kay wala kay pamasahe, wala kay plete. Sa lapod ni oy, di ba oh? Ay, wow, social, ko. Uy, dapat na ni kuan. Di kong basa na walay matchan, garapon ni di kong basa ni. Antay ka tol. Masunod ka, Ben. Ay, kiling. Mami tao, Mami Arjin. O, di ba, matcha-matcha lang. Di ba, oh. Happy birthday daw. Oh, happy birthday ni Daddy Jose Fajardo. Di ba? In heaven. Wow. To you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ay, ano itong mga coach-coach ha? Kaya wato dito pwede. Very much! Napoy uban na, hilakilak na po, hilakilak na na. Pero, hilakilak na ng uban. Pero kung okay na, mangawog na po, Siyempre, na itong second set sa itong parang lawa. Wow. Hello, good morning sa mga taxi drivers, jeepney na kuliglig, tricycle. Happy morning, di ay ka natong tanan, di ba? Ingat ka sa biyahe kay medyo sleeping pills ang dala na. Ay, slippery di, sleeping pills na ba? Kalain ba, oy? Kalain ba, oh? Oh, Ginoo ko, pag hinahinay mo sa dalan, kay ang dalan, sleeping pills. Slippery di ay ito, kulirit. Mabuang ko ba yun? Ha? Leo! Wait ka na kay a lot of energy ka ng adlaw, and a lot of energy in the heavens right now, Leo. Well, always a great time to manifest sa imong dreams karon. So na yung mga particular powerful energy karon overhead today. Nga man ay maghatag ka nimong ipol karon a whole new level. What bungga magkata, Leo? Sa imong gumakaron, Leo. Or you like to meet someone karon who offers you a good to be true. Wow, bungga, oh. So katulad pong ano ha? Katulad mga Leo nga single, katong kamo kayo. So na kayo swerte karon. So you met your true match. Oh, wow, bungga. Sa imong character man mo karon, Leo. Oh, whether one of your behaviors is put things up until they pile up. Oh, so leaving you behind and feeling overwhelmed. Oh, wow, bungga man ka, Leo. So in this case, no, make a timetable lang. Og ilista nimo ang imong lista nimo karon to help you keep organized. So ayaw kadlok, don't be afraid to put out your best effort lang, di ba? Kaya pit na mahuman ang wala pa magsugod ang Mercedes effort. Airport di ay. Para sa imong palawas na mo karon, Leo, no? Oy, Leo, karon you are very powerful karon adlaw, Leo. So di mo kano na magkita mo you are a few days ha, bantayan ka. So karon, Leo, no, ingat-ingat lang. So continue lang sa imong health regimen, exercise, yoga, pagpagkinuha ko mabuang ko bayot. Check connected by, di ba? Oh. Para sa imong pinansa karon, Leo. So in terms of money karon, no, so be in the some na mga ups and downs. Sa in terms of financial, kwarta karon, Leo, ingat-ingat lang. Oh, so medyo dili na. Kabatay tayo ka, ha? So, kontra sa mga algasugaso, ingat-ingat na. O, Leo, ang parcel, bantay-bantay lang juga. Murag wala na, Mami Arjin, murag wala na kayo si Ruben sa parcel, murag wala na juga kayo, di ba, Wala kayo na si Ruben o parcel, Mami Arjin, pero uy na, nagpaabot. 5 daw kabok. Oy, Marco!
Oy, Virgo, patan juga Virgo, patan juga madilimayo mga daw ka ng Virgo, no? Dili jo, excellent, no? Patan juga. O na mag-interact karon with spiritual realms karon, batay ka. Underneath the tree, underneath. Ingon si Virgo, sira ulo ni si Madam Landing, oh. Oy, ginawa ko sa maguma karon. Imong ma-discover karon that ikaw, you don't really have a chance to express your love sa imong parte karon adlaw since you are too preoccupied with certain concerns lang. So, take a moment lang. Take a moment today to place more emphasis karon on your dear ones. O, diba? O, siyempre, diba? Whenever they want you. So, i-remind lang ka to how grateful you are in their dedication and support. Wabungga man ka, Virgo. Good luck. sa imong karta mo na magkaroon. Significant shift karon is in the world karon. Na kay mga events karon nga surprise mo can sweep anything out of you sa imong kinabuhi. Nga medyo that is no longer needed. Ha, patay ka. So this can be medyo lisod kayo, difficult to bear, ha? Oh, but the result will be a better living standards. Pero maayo man. Katong mga Virgo nga estudyante, so stay confident lang. Og excited about sa mga affairs regarding sa imong education. So, umakit mo ang resulta of your hard work. So, basado jud mo. Kaya na may exit exam. Para sa imong panahon sa karon na Virgo. Oy, mag-Virgo, pwede ko mag-exit ka na mga tension. Kasi mo na mga tension kasi mo kinabaw ka ng Virgo. Kaya man yung result karon sa mga sitwasyon beyond your influence karon, and you should do your utmost manage these circumstances. Bantay-bantay lang jug ka. Para sa imong pinasa ko ng Virgo, no? You must be probably have the chance imong i-display karon imong financial decision making karon abilities karon. So to set ka mga purpose karon. So coming up with the methods para ma-achieve nimo to those who will really beneficial. Bungga man ka Virgo. So abot na sa imong devotion sa imong career kinabuhi og ang budget, di ba? Would provide you a numerous financial options. Bungga man ka Virgo. Pabaro Virgo. Murag maayo ang kapalaran karon ni Libra. Oy, Libra no? Libra ko na medyo you're wearing yourself out trying to meet everybody's demands. Ha? Medyo okay ka, ha? Might have a negative impact on your correlation as well as your mong health. So, but you have to pause a moment and relax lang para walay problema, ana siya, Libra. Sa imong gugma karon, imo makita ka you might find yourself karon alone karong adlaw, Libra. So, take advantage lang sa mga oportunidad para to follow your particular interest. Ha? Bantay ka, Libra, ha? So why not bukunat, reach out a healthy and old pals karon. Nga medyo wala ka you haven't spoken to in a long time. Sapat imaniyod ka, please hear from you. So make the most of it, of your leisure. Yung Libra, gilabad-labad akong ulong panuwan ng bayota. Sa imong karera karon, na ay mga certain moments karon, Libra, when you get added burst karon sa imong creativity karon. So do something, your intelligence, uniqueness, you're being unique, original, di ba? O syempre, you're amazing. Sa imong field, can you take ahead of others? So, one of these moments will arrive karong adlaw. One of those moments karon will arrive today. Gikan siya sa Hague. Asa na? Hague o Hago? Hague. Manay wala ka di ka balang mulitok sa ginawa, Hoy, liso na pa nang di ko no. Sa imong palawas mo karon. Hoy, Virgo, kapatid Libra, patay ka. Labat na ka tuloy ka a fine, peaceful spot karon para ma-increase imong fitness and energy. Okay, medyo di ko uninspired karon to get out and work out today. Bantay ka. So, it is fine to break your schedule and engage few tiny treats lang. Pero ayaw kalimot pag-motivate sa imong kagalingon. Completely, ha? Begin the next day again. Bongga. Sa imong financial, so maka-amain mo karon is maka-achieve ang excellent response karon. Kung naka-strong urge karon to be economically prosperous karon adlaw, Libra. Ang importante is persistence lang. Mao na makatabang nimo to reach
sa imong objectives. Wow! Nevertheless, perhaps, but, however, in order to get that desired outcome, you will need to devise a certain strategy para na so imong pinansyal karong adlaw Libra. Wow, bongga. Pag walay li, okay, let's go. Having some really mga intriguing kanon conversation kanon batay ka. Labi na mga intriguing conversation about sa kwarta, about money. So dapat ay mo sa butang unahon kanon, make a small steps ahead lang. So karong adlaw, you will place yourself in a pleasant mood, in an excellent position to build connections. Sa imo. So, adapt lang swiftly to minor adjustment. Kung ay mga adjustment, adjust na lang dyan. Sa imong kung magkaroon, ay ang imong companion, imong partner karoon is helpful, imong karoon and understanding karoon adlaw, Scorpio. So, instead of coping your troubles to yourself, Scorpio, discuss with your loved ones para wala ay problema karong adlaw. Para sa imong karirang trabaho, na ay mga kalisod karoon, intense, difficult karoon, nga mo na take you to center stage karoon, Scorpio. Patay ka. So, see what you come up and you apply these concepts to your career path. Para ingat-ingat lang para wala problema sa imong karira. Para sa imong panglawas karon, karong adlaw you're one in charge karong adlaw Scorpio. So, ang imong clairvoyant ability karon nga mamasa ka to read other people's mind is very accurate. Kung sa imo pangpantay medyo ka kintawan na medyo ka na So, ano lang breathing exercise lang. Mana pinaka the most beneficial. So both physically and mentally. So running or cardiovascular exercise such as yoga. So mao na maka-prevent nimo in extreme na mag-boost sa imong immune system in your body karong adlaw. And syempre, prayer will help you. Meditation, makatabang nimo. Sa imong pinasa karon, sometimes you need a new post karon sa inspiration karon. So take a like-minded people lang nga mao na maghatag to help you out. To assess na mo. Pag-motivate na mo, pa-attempt ka to assess and relieve sa imong financial condition. Ingat-ingat lang. So always, basa-basa lang to read the fine point ka, the fine print karon. And ayaw ka magdadali. Don't hurry lang. Don't hurry into anything. So, it is good idea to be cautious. Bantay-bantay, warning-warning, ingat-ingat ng judpod. Scorpio, labi na kung money, financial, ato basikutan. So, manamala atong second set ko mga adlaw, si Leo, Virgo, si Libra, o si Scorpio. Diba? Ang ikadawang set nga mapas mo. Sab-sahar. Ay, mabuang kumayot. Ano sa kinabuhi? Ay, hello! Namuti lagi ka! Di ba? Huy, namuti lagi. Nanay ko din nag-comment. Ay, namuti lagi ka, Sir Lando. Di ba? What? Namuti lagi ka, Sir Lando. Kung saan sekreto ni mo? Siyempre! Di ba? Di ba naka-Skin Max? Wow! Di ba? So, gamit na dyan mo. Skin Max yun. Gamit ko. Wala, oy. Joke lang to. Kulang na dyan gusto go. Hoy, joke lang to ha. Nagamit ko Skin Max. Nood lang dyan. Para to make my skin beauty and white, Cotis Artista Skin Max. So, wow! Pagkanindot. Hala ko na ba? Ay, good morning, may buntag. Diba? Diya sa talong-talong, happy morning. Diya sa atong disability home for the happy morning ka na itong tanan. Atong masugi diya sa Santa Catalina, Divisoria, Pareron, Marikik, diya sa Santa Barbara. Ako masong nga Piagyo, wow, diya sa Barbara, wow, sisid na, sound na, pakpak ka ng ganun, happy lang, Jodo. Hala, ito ni Suga, pakpak ka rin, Regine! 106.7 Marina News FM. Sisid na. Live broadcasting from ZSCMST Campus, Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisid na. Ayaw dyan mong pangatik, di ba? Di ba?
ganyan muna ako nga. Usay, masulubon ko. Oh. Doula lang jog ko. Usay manggod nga. Magulaanon ko usay. Doula lang jog ko ninyo. Di man ko nga always tanan malipayon jog ko. Usay magulaanon lang ko. Doula lang jog ko nya. Gaksa ko. Unya. Butangi kwarta akong bulsa. Oh, kana magulaanon ko, gagsa lang ko ha. Butangi kwarta akong bulsa, malipay na ko. Very much! Asa Nana, din na kinaboy oil. Manangon nga birds of a feather. O, di ba? We gastos together. O, yan lang mga alam mga kaon na diya kauna mo diya sa Princess Tilawi di ba? Kanabay sa fast food sa happy lang dyan pag kanito kay lamito di kaon na tumangkwan na taste nila sumalat sa price of seafoods. Napoy per kilo nga lechon 600 pesos. Wow, lamit dyan kayo. Taste na mga spice of seafood. Napoy mga lechon packages. Napoy lechon belly packages. Wow, dahil lang 093640400314. O, sabi, 09053895 Barcode Grill and Restaurant. Wow. O, sabi, wow. O, diba? O, ani-ana. O, diba? Nasa, o. Ani-ana itong third set. Ito pa na kadlawa. Huwebes na Huwebes, Marso 20. A few 2025. Hello, good morning to Dr. Jaime Chalong. Good morning. Yes, sir. O, ini Councilor Jerky Balisco. Good morning, sir. Councilor what? Ano sa okay ko, diba? At siyempre, good morning. Sir Bong Atilano, ang atong PSC consultant noon sa sports. Wow, nilot kayo. Sa iyong asawa, si Dr. Cecilia Atilano, atong sa City Sports Development Office. Wow, Officer 4. Wow, bongga. John De Sousa, hello, good morning. Da, fuerte. Ate Bet Parilla. Wow, happy morning, Secretarios. Hoy, kanang yun, bill po ng extra kalon ha. Naka-extra pounds karon as part of an imbalance pair karon Secretarios. So, may hindi na kamayo maron ha. Wabong ka mga Secretarios. Sa imong gugma karon, imo manotice karon nga ang tanan that everybody is drawn to your enticing appeal karon, appeal. So wherever you go, whatever you do, you'll be getting attention karon. So dapat mo lang gamit ang ability karon to liven up your marriage and have a fulfilled romantic life. Not to keep hold of others. Bungga kay mong gugma karon sa katayo. Sa imong karakter ba na karon? In the fields of business, in the business field karon, it is indeed, John, essential for you to be diligent. Diligent. Bisbisan juga kay ulan man, polite and truthful para to cope up with the job stress karon. Wow. So ang imong comment nga sa katayo is to show yield great outcomes for you as well as your company. Bungga. Para sa imong palawas sa imong sekretarios, no? Hoy, kinaw ko, nagdinto kayo na imong charisma and a sense of calmness. Kalma-kalma lang karon sekretarios. Pero stop and take notice lang. So, you're good in physical and mental shape karon. So, it is a lucky day for anyone karon. Wow, bungga. Bungga man. So, na lang kayo mga emotional stress. Mild lang, dili kayo kuan ha. So, in a sense of security, to appreciate sa imong relatives and friends. Sa imong pinansa karon, your wish is for a simple and comfortable life to the Secretarios and provide you with enough drive to keep you up rapidly shifting circumstances. Wow, bongga. To unlock the gates of economic security ni mo kanong Secretarios, no? Sa galingon, you need to be bantay-bantay. Baling-waling, you be cautious and preparation and a strong work ethic lang. So dili na manok, ethic na, ethics. It's a dark ethic man, ethic daw na sa Oy, Capricorn, ay ginaw ko. Oy, you will capture extra birds karong adlaw. Dapat imong i-convert kanang adult business briefing into a lively debate karon para sa imo nang unleashing your notoriously caustic humor. Wabungga man imo dunay ko ana. Ayaw jud padala karon. Sa imong gugma konon, you'll be contemplating ways to maintain sa imong strong bond
from ever becoming ordinary and oldie karon. Contemplating. Medyo konti na lang ang plato daw. Contemplating. Konti na lang ang plato. Nagampang tao. Kung manang finger na lang. Ano sa kinabuhi ka alawa. Sa imong gugma karon na. So ikaw, as your companion karon, have grown to accustom karon adlaw to one another, that a lot of your chemistry karon. Wow, bungga ang imong gugma. Basta nindot kayong gugma Capricorn. Sa imong sigari karon. Sa imong karta man mo, you have a chance to demonstrate sa imong abilidad karon at business karon. So kana imong social qualities karon Capricorn, imong self-confidence o nga pleasant attitude would come in handy. So okay lang imo ka, walay problema pod, nindot kaayo. Sa imong panglawas mo karon na contemplating lang gyapon. Diba, bantay-bantay lang jug ka. O, diba? So enjoy bitaw, continue ha. Drink water lang, kay medyo stress ka kanong adlaw gamay lang. O continue lang sa imong exercise, drink water, and imong diet. Ingat-ingat pod. Para sa imong pinansa, if you're thinking about a loan or a company karon, oy ginoko, today is a fantastic day. Wala, so ma-approve imong loan karon. Pabongga. O, i-appeal mi Capricorn. O, di ba? Kaya wala mi bias parcel. Amo tong ikuan. O, di na mo kwaon, kaya wala mi kwarta. Aquarius! Oh, kung you're having trouble sitting inside ka ng Aquarius, option to fight. Option to fight is to stay as far as possible. Stay away lang, John. Oh, stay as far away as possible. Kung na mga trouble, ha? O ayong labot-labot. O, wala problema. Sa imong magkaroon, you will generously invest the items nga enjoyable sa imong partner kanong adlaw. So focus lang karon. Focus lang on reigniting the fire in your love relationship para nindot tayo. Di lagi kayo pwede mo laking garapog ka nito na po. Sa imong career trabaho nimo karon, kaya ka mga professionals karon, putting your talents karon to good use. Use lang dyan ha. Good lang. Minaayo lang dyan. Para ma-improve ang imong professional image. So make the most of it. Labi na sa economic and career advantages karon ha. Bantay-bantay lang ka para walay problema. O, katong mga Aquarius nga walay trabaho, continue lang, standby sa lang. Para sa imong sa panglawas mo ka na Aquarius, no? Ay maka-express ka ng mga cramps during the day. Kama na result ka sa extreme level of tension ka doon and even a minor temperature. Cramps lang. So kalma lang, be calm and persistent lang. Always keep your work-related stress in a minimal level lang para wala yung problema. Wow. Para sa imong pinansa ka doon. Wow. O okay mo pinansal, wala problema karon na ingat-ingat na jud pod. O sa mga expenses, sa mga dili kinahanglan nga purchases, o kanang imong mga order sa kuan, o TikTok, ingat-ingatan lang. Para dili masayang ang kwarta. O di ba? O di ba Pisces, no? Oy, Pisces na ang mga asal karon, nag-moment karon, nag-encourage mo to connect and share. Dapat you have to share and connect karong adlaw kay mga nice connection or excellent news. O, bata-bata na juga, wow, bungga man si Pisces. Ang imong gugma kanon, you'll be marked by squabbles and altercations karong adlaw. So, na yung mga issue karon sa imong partner. O, arguments come to a halt. Antay ka tayo, when one party concedes. So, be kind and compassionate to others. Di mo panaw ka, Pisces. Sa imong career naman na magkaroon, don't go searching for answers in places where you're sure you'll discover the same old questions. Ayaw na, Jod, ha? So, mangita ka, look for a new location lang para problema. If you actually want a new viewpoint on the subject, ask someone who has one para wala problema sa imong karera. So, ayaw lang kagkaguol, ay kahadlok lang to approach. Oh, nga labi sa mga folks you didn't know. Para sa imong panglawas karon, it is possible you're feeling a lot of stress right now, Pisces. Oh, kay feeling kayo everyone's therapist, that others may come to you with the grievances and concern lang. Oh, sana kay mga stress karon, do something good for yourself instead lang. Sa imong pinasa karon,
Excellent time ni mo karon to perform some online networking karon Pisces. Wow, bongga. Negosyo! Oh, wow. Negosyo lang, Jod. Networking. Ano sige na buo? Ayaw lang padala sa scam. Pero share some innovative ideas lang. Kaya you never know. Wow. That you will notice kadawa, you will lead something financially rewarding. Yan ang totoo! Huwag sila mga natong kapalan ka ng adawa, Mayo 20. Ito pala siya tambal, o di siya pwedeng gamitong tambal sa mga klase nga sakit. Because if doctor persist, insert your symptoms, get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Sub-Saharan, Mindanao. Wow, Kuya Wa, naka-helmet ang... Wow, dapat din nag-text ako. Oy, Sir Lando, habang tinitingnan ko ang wallet ko, Sir Lando, napapakain ako ng Skyflex. Pangpatibay ng loob. Pangpatibay ng loob. Ay, kuyawan ka ni, di ba? Ay, alala ko naman ito na ilang pagpagkanin. Pagka nangaon na sila sa mga karinderya nga ilang mga suke. Hello! Wow! Regine! Entertainment 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Manda. Ay, pagkalami, Jojo, di ba happy lang? Mo Jojo, wow, bungga man. Nag-birthday lang si Daddy Jose, nag-helmet naman eh. Kujawan! Hoy, nangaw-nangaw-nangaw ko na sa atong hiring ka ng adlawan. 542 og 747. Wow! Congratulations! Okay! So, nahulad ko na milit po yung bayot natin. Ang sabaan sa kanginan at tigitig sa kawanangan ng Landob Visaya, the one. Siyempre, salamat tuta. Siyempre, salamat Jud sa mong station manager. Wala na ang guwapito butan ko gikan. Wala in si Dr. Reynalyn Tidahay. O siyempre nga mong broadcast technician. Wala na ang anak ni Mami Arjen Fajardo. Diba si Uncle Ruben Cute Fajardo. Ay kalimutan, ang sobrang top 20 at 12. Alaaw na heart sa ating Papa John. Salamat, enjoy lang. God bless us all. Today is Thursday. I hope na maayot ang panglawas o nagkaon og sakto. Wow! I love you all. Mwah, chip. Manda. Suksa. Manda. Suksa. Mindanao. Mindanao. Sahara Mindanao.